Hai, happy weekend. Hayu, Ulin, Gasskeun. Posisi kita lagi di kebun pisang. Kita mau Sanghyang bebatuan coba yang udah tahun. Buat yang nggak suka olahraga jangan kesini. Kakinya ditambah lebih masih kuat untuk melakukan perjalanan. Ini sangat-sangat melelahkan, guys. Ayo Dede semangat. Dede mau kemana? Dah. Hai. Kita sekarang baru nyampe. Kaki. Wih, mantap. Itu guanya. Ada gua. Tinggi. Ini Sanghyang Poek. Ini kita mau masuk gua Sanghyang Poek. Tinggi banget. Tuh. Dan kita akan memasuki gua. Kita mendaki di dalam gua. Awas kepala, fokus. Benar. Bisa dilihat di sini nih. Ada air. Wah. Kayak sarang gitu ya. Lebah. Enggak, sarang lebah ini mirip banget. Oh. Kita ini Sanghyang Poek ya namanya ya. Oke. Oi. Udah terlihat ada cahaya, guys. Kita hampir sampai. Kita lanjutin perjalanan kita. Nah, kita biar nyampe ke sana.
Awas kamu palin lagi. Awas, 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 awas. Aduh, aduh, aduh. Kamu awas teh, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Cie, cinlok, cie. Astagfirullah. Oh. Keren sekali. Sepertinya kelelahan. Oh. Ya, kita masuk dari goa-goa itu ya. Buka gue dong. Nah, katanya dia lagi diet sih, makanya dia semangat banget main kesini. Ya, ayo jalan. Jalan. Perjalanan masih jauh karena tujuan semuanya adalah Sanghyang. Jalannya lumayan becek. Ini dia. Oke guys, kita baru sampai di batu kodok. Ini batunya hidup kayaknya udah ribuan tahun karena rumputnya udah pada kering. Kita lihat sekelilingnya, ini perjalanannya masih lumayan. Ini batunya. Wow. Sekitar setengah jam perjalanan dan masih belum nyampe. Ini udah terlihat pemandangan airnya dan kita masih harus naik ke atas. Mana semangatnya, Wak? Ayo, Ulin! Gasskeun! Kita lanjutkan perjalanan kita. Sudah nyampe. Ini namanya
Lui Gobang katanya. Jalanannya Dun. Akhirnya guys, kita sudah menemukan tanda-tanda di mana di sini mau nyampe dan ada yang jualan. Kita akan ke sana. 2, lumayan lokasinya. 3, go. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home. I can do it on my own, but sometimes it gets cold like. Persevering for my team so they can acquire cream. Find out what the words pays off really mean. Breathing life to a dream. My peers wouldn't believe, but I'm running out of breath or I forgot how to breathe. It's been colder than ever. Nothing like I remember. Like spring is the winter and every day is like December. So bring out your coats, bring out your. Aduh, Emin. Yeah. Bagaimana pengalaman Muhaemin setelah loncat? Asa kemana gitu? Tapi akhirnya good, loncat juga. Buat Emin mantap. Jot, mantap Jot. Rosi masih kebulusan Rosi. Jot, mantap. Oh, ayo kita dai. See you again, and I've been counting days to get away, to see you again, been finding ways to get away, to see you again. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong, and I've been counting days to get away. Yeah.
Akhirnya kita bisa melewati itu dan kita sampai di sini berkat bantuan Ijot dan semuanya. Akhirnya aku bisa juga nyebrang ke sini. Ini benar-benar gokil abis pokoknya. Seru dah. Now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, been finding ways to get away, to see you again. We got me. Ayo Ulin, Gasskeun. Bagi yang kalian mau kesini, sebaiknya jangan coba-coba. Harus benar-benar yakin. Ini dia gambarannya. Oke, sampai di sini trip kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan, Pacitan. Hayu Ulin, Gasskeun. Just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, been finding ways to get away, to see you again. Jangan lupa like dan subscribe video aku. Bye bye.